سرخط خبرهای مهم: توافق نوی تاجیکستان و قرقیزستان، فوت باز یک تاجیک در جنگ ضد اوکراین، اول شهروندی بعد کمک پولی، فرمان نوی پوتین. درود بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز چهارشنبه 27 دکبر. ماشین های بارکشی شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان که در جریان مناقشه ماه سپتامبر سال 2022 در دو طرف درمانده بودند عوض کرده می شوند. در این باره نمایندگی پرزیدنت صادر جباروف در ولایت بودکند خبر داده است. حکومت ولایت سوخت تاجیکستان از جریان ملاقات با جانب قرقیزستان خبر داده ولی درباره تبادل ماشین های درمانده چیزی نگفته است. با خبر رسمی دو طرف، رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت و عبدالکریم علمبویف نماینده وکالتدار پرزیدنت قرقیزستان در ولایت بودکند 25 دکبر در شهر خوجند واخوردند. جانب قرقیزستان خبر داده است که توافق برای عوض کردن ماشین های درمانده در این نشست حاصل شد. نمایندگان حکومت ولایت بودکند گفتند برگرداندن ماشین های درمانده دستور قمچی بکتوشیف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان بود که اجرا شد. جانب تاجیکستان تا این دم درباره عوض کردن ماشین های بارکش با قرقیزستان رسما چیزی نگفته است. در چند ماه اخیر مقامات تاجیکستان و قرقیزستان از پیشرفت‌های چشمگیر و زود در مسئله تعیین و علامتگذاری مرز جنجالی دو کشور خبر می‌دهند. باز یک زاده تاجیکستان که از طرف روسیه ضد اوکراین می‌جنگید در اوکراین کشته شد. درباره فوت این زاده تاجیکستان روز 26 دکبر سامانه خبری سر اینفورم خبر داده است. با اطلاع منبع کنستانتین دومنیکوف زاده شهر که تباشر حالا شهر استقلالی ولایت سوخت 9 دکبر در ولایت دونتسک اوکراین هنگام اجرای وظیفه جنگی کشته شده است. این زاده تاجیکستان که 40 سال داشته است در ناحیه پتروفسکی ولایت ساراتوف روسیه زندگی میکرد و صاحب زن و فرزند بود. در عکس الاخیر نام 10 زاده تاجیکستان در جنگ روسیه با ضد اوکراین رسانه‌ای شد. برخی سرباز و افسر ارتش روسیه بودند، گروه مهاجران کاری و محبوسان. تعداد دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که به جنگ اوکراین جلب شدند معلوم نیست. تنها اسم بیشتر از 100 نفر آنها پس از فوت یا در اسارت در اوکراین رسانه‌ای شده است. سال 2024 از روی تقویم چینی سال نهنگ یا ماهی می باشد. این تقویم را که مولجر میگویند در فرهنگ سالشماری مردم شرق کار میبرند و آن عبارت از 12 سال بوده هر سال با اسم و خصوصیت طبیعی یک جانور اختصاص یافته است. در دانشنامه آزاد آمده است نهنگ یا همان ماهی از بس که در آب زندگی می کند سال سیر بروش و سیر حاصل می شود. همکارمون سرویناز روح الله تفصیلات بیشتر دارد. مغازه فروش جانوران در شهر دوشنبه با نزدیک شدن سال نو میلادی مشتریان چنین مغازه ها بیشتر می شوند. امسال خریداران از این مغازه ها ماهی های زنده در اکواریوم را پرسان می شوند، زیرا از روی تقویم چینی سال 2024 سال نهنگ یا ماهی است که در تاجیکستان نیز معمول می باشد. این ساکنی پایتخت هم در جستجوی ماهی های زنده به این مغازه آمده است. طور خودش میگوید از تماشای ماهی در اکواریوم خستگیش برطرف شده و عصبش آرام می شود. سه ماهی دارم. یکی خوبه، برای عصب خوبه. تماشا میکنیم با شرشر داشته باشه خوبه. 7 سال اکواریوم دارم، بعد پاپوگای هم دارم، دو تا دارم. تا سفید تا سیاه. ماهی چی هم کم قیمت‌تر هم هست. خیلی چقدر 5 ماهی داشتیم تاشمو. خورم نگاه کنیم کم دشوارتر از سفید هست، سفید نیست. و کشور چی میکنن؟ سطح ما را میکشن. برام قد 3 ماهی موندگی. مثل این هم صحبت ما دوستداران جانوران از جمله ماهی در اکواریوم ها کم نیستند. اینجا ماهی ها وابسته به حجم و نوعشان نرخ‌های گوناگون دارند. فردوس نورمتوف 8 سال است در مغازه فروش جانوران کار میکند. میگوید خریداران اکواریوم های مغازه او آدمانی سن و سال گوناگونند. بیشتر زنک‌ها بسیارتر میگیرند. بعد مردای کلانسال هم هستند. مردای کلانسال هم بسیار میگیرند. اگر اکواریوم نداشته باشه نمیفروشیم. به اکواریوم نمیفروشیم. اگر اکواریوم داشته باشه داریم، دونکی داریم، میفروشیم دونکی را. اینا از خارجه. کای میشود ماهی سفید کای. بعد زلطه ریبکا میشود.
بعد скаляри мешавад дар хидмат бисёри моҳиҳо хидмонда мешавад. фирдавс мегӯяд худаш низ дар соли наҳанг ва ё моҳӣ ба дунё омадааст ва мушоҳида кардааст ки одамони зери ин бурҷ таваллуд шуда орому ботамкин ҳастанд. соли хидмам як моҳияй як моҳира бештар дӯст медорем. аз ҳисоби ки ҳам асаб ором мекунад, ҳам баъзе байда масалан нигоҳ карданаш ҳама тарафа. соли 2024 аз рӯи тақвими чинӣ соли наҳанг ё моҳӣ мебошад. ин тақвимро ки мулҷар мегӯянд дар фарҳанги солшумории мардуми шарқ кор мебаранд ва он иборат аз 12 сол буда ҳар сол бо исм ва хусусияти табиии як ҷонваре мисли бақару муш, палангу харгӯш, наҳангу мор, аспу гӯсфанд, ҳамдунаву мурғу сагу хок ихтисос ёфтааст. дар донишномаи озод омадааст наҳанг ё ҳамон моҳӣ азбаски дар об зиндагӣ мекунад сол серборишу серҳосил мешавад. аммо нуҷумшиносон мегӯянд аз рӯи таҳқиқотҳои илми астрономия ин пешгӯиҳо бо қонунҳои ҳаракати ситораву сайёраҳо ягон вобастагие надорад. яъне пешгӯӣ кардани тақдири инсон ва чӣ гуна будани рӯзҳо ва солҳо бар асоси ҳаракати ҷирмҳои кайҳонӣ имконнопазир аст. владимир Путин президенти Русия қонунеро имзо кард ки тибқи он кӯмакпулӣ ба модарон ё материнский капитал танҳо ба касоне дода мешавад ки замони таваллуди кӯдак шаҳрвандии Русияро дошта бошанд. санади дахлдор дар портали иттилоотии ҳуқуқи ин кишвар нашр шудааст. мувофиқи ин қонун аз 1 январи соли 2024 кӯмакпулӣ барои модарон танҳо дар ҳолате дода мешавад ки дар замони таваллуд ӯ шаҳрванди Русия бошад ва волидони ӯ шаҳрвандии Русияро дошта бошанд. ин маънои онро дорад ки ӯ дар оилае таваллуд мешавад ки ҳадди ақал яке аз волидонаш шаҳрвандии Русияро дошта бошанд, гуфта мешавад дар шарҳи қонун. қаблан вакили думаи давлатӣ Нина Останина дар суҳбат ба Лента.ру гуфт, қонун дар бораи пардохти кӯмакпулӣ барои модарон ба сифати тадбири афзоиши мизони таваллуд қабул шуда буд. ба гуфтаи ӯ дар Русия сайёҳӣ ба хотири таваллуд хеле маъмул аст. шаҳрвандони Қирғизистону Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ба кишвар меоянд. кӯмакпулӣ барои модарон барномаи давлатиест ки барои дастгирии оилаҳои Русия қабул шудааст ва муҳлати амали он аз 1 январи соли 2007 то 31 декабри соли 2026 пешбинӣ шудааст. дар аввал кӯмакпулиро заноне гирифта метавонастанд ки кӯдаки дуюм, сеюм ва баъдиро таваллуд ё ба фарзандхонӣ қабул карда бошанд. аз соли 2020 пардохти кӯмакпулӣ барои таваллуди фарзанди якум ҳам оғоз шуд. соли 2024 ҳаҷми кӯмакпулӣ барои таваллуди кӯдаки якум ба модарон қариб 631 000 рубл ва барои кӯдаки дуюм ҳудуди 834 000 рублро ташкил медиҳад. дар Тоҷикистон дар 6 моҳи аввали имсол бештар аз 587 гирифтори нави бемории норасоии масунияти бадан ва ё ВИЧ-ро сабт карданд ки дар миёни онҳо кӯдакон низ ҳастанд. ба ибораи дигар рӯзона дар озмоишгоҳҳои тиббии Тоҷикистон то 3 нафар мубталои бемории мазкурро ошкор ва сабт карданд. бино ба як гузориши ҳукумати Тоҷикистон ба Созмони Милал ки ба дасти Радиозодӣ расид, дар умум то охири моҳи июни соли 2023 бештар аз 11300 гирифтори ин беморӣ сабт шудааст. аз ин ҳисоб зиёда аз 1500 нафарашон кӯдак ва ё наврасу навҷавонони то 19 сола буданд ки тақрибан 10% тамоми гирифторонро ташкил медиҳанд. ба гуфтаи идораҳои тиббии Тоҷикистон, яке аз сабабҳои афзоиши беморӣ ва ё мушкилтар шудани пешгирӣ аз густариши он муҳоҷирати корӣ аст. табибон гуфтанд, муҳоҷирони корӣ аз табақаи осебпазир дар баробари ин беморӣ ҳастанд, чун дар Русия надониста бо гирифторони вирус иртиботи ҷинсӣ мекунанд ва бо беморӣ ба кишвар бармегарданд. бино ба як таҳлили муассисаҳои тиббии Тоҷикистон, 90% занони ҳомилаи тоҷик ки гирифтори вируси норасоии масунияти бадан буданд, бемориро аз шавҳарони муҳоҷирашон мерос гирифтанд. ва дар ин бахш ҳамкорамон Хиромон Бақозода аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз хабар медиҳад. 27 декабри соли 1929 бо як қарори раҳбари ҳукумати иттиҳоди шӯравӣ Иосиф Сталин дар саросари ин кишвар таъсиси колхозҳо шурӯъ шуд. дар Тоҷикистон то соли 1937 3900 колхоз ва 20 совхоз амал мекард ки асосан бо истеҳсоли пахта, як маҳсулоти стратегии кишоварзӣ машғул буданд. колхозҳо аз сӯи мушкили бекорӣ дар деҳотро сабук ва рушди иқтисодиву кишоварзии Тоҷикистони шӯравиро то андозае таъмин карданд, вале аз сӯи дигар ба хотири кори каммузду сангин ва таъминоти заифашон мавриди интиқод буданд.
27 декабр соли 1932 дар иттиҳоди шӯравӣ низоми паспортӣ ҷорӣ шуд, ки қадами ҷиддӣ барои ба қайдгириву зери назорат гирифтани шаҳрвандони ин кишвар ба ҳисоб меравад. шиноснома ё паспорти СССР аз 16 солагӣ дода мешуд. давлати шӯравӣ паспортро барои назорат аз ҳаракат ва сафарҳои шаҳрвандон бахусус ба хориҷа ҳамаҷониба истифода мекард. 27 декабри соли 1979 артиши иттиҳоди шӯравӣ Афғонистонро ишғол кард, ки бо маҳкумияти Созмони Милали Муттаҳид ва ҷомеаи ҷаҳонӣ рӯбарӯ шуд. Москав дар Кобул ҳукумати коммунистиро нишонд, вале бо ин вазъият бисёр нирӯҳо аз ҷумла Аҳмадшоҳ Масуд ва тарафдоронаш розӣ набуданд ва бо ин низом ҷангиданд. феврали соли 1989 шӯравӣ аз Афғонистон берун шуд ва танҳо бо гузашти 10 солаҳо Русия эътироф кард, ки амалиёти Афғонистон як хатои сиёсӣ будааст. бонки миллии арзиши асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст: 1000 рубли русӣ 119 сомониву 60 дирам, 100 доллар 1000 сомониву 96 дирам ва 100 евро ба 1207 сомонӣ баробар аст. бинандагони азиз, шумо барномаи навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳодҳои худро ба мо нависед. то фардо дар ҳамин вақту соат хайр. худо нигаҳбонатон.